Hayırlı gün, hürmetli dostlar. Bugün bizde толқындандырғыш мәр. Мұстай Кәримдің толуына 100 yıl толуға арналған Аманат журналының Башқұртстан бізден башлана шигърият ижад күмәрәсәсенә әсәрләр бәйгеләренең 2012 елгы еңүчеләрен бүләкләү тантанаһы. Сатнамаган кояш калдырам, янып торган ут калдырам һезгә, агын һыу калдырып китәмен. Ер һәм кояш, ут яна һыу булгас, үҙегеҙ хәстәрләгеҙ бүтәнен. Ижад әлбиттә һәр вакыт шәхсән, ләкин тотыш республикага таралган журналда һәр береһенең ошо бәйге астында батылган шигырьдарын, бәйге астында батылган хикәяләрен уку үзенә күрә зур шатлыктыр. Менә был нигә конкурста катнашкандарды мин үзем шәхсән карап бардым. Шул тигән зур география. Безнең 54 райондың барыһында диярлек һәр бере катнашырга теләй. Ләкин шуныһы бәйгелә һәр вакыт еңүче була. Еңүчеләр рәтендә иң тырыштар, иңдәр генә була. Менә без бүгенге залда йыелган балаларның иң беренче күзләрендәге шатлыктарын күреп аңлайбыз. Улар инде әдәбият дәресләрендә, башкорт теле дәресләрендә генә түгел, иң мөһиме дәрестән тыш ниндәйдер шигырьләр иҗат итеп, шул конкурста катнашам дип килгәндәр икән, буны хуплауга гына лаек. Чөнки 21нче буатта үз-үзеңә тугры булу, туган телдә хаклау, шулай ук инде туган телдә сыккан гәзит журналларда уку гына түгел, уларга ятышып тору миңа калга бик мактай торган эшләрдән бере. Чөнки һеҙҙең киләсәктә бит 21нче буатта яшәгән вакытта гәзит журналдар сыгасакмы, артабан беҙ дә шуның редакторҙары яки шул журналда журналисттар булып эшләйәсәкбеҙме дигән һорауга һеҙ бөгөн үҙегеҙ яуап бирәсәкһегеҙ. Шуның өсөн ошо бүләкләү тантанаһы һәр берегеҙҙең күңелендә онотолмаҫ бер мәл булып һаҡланһа ине. Ҙур рәхмәт. Үземнең менә тарихын әле шу туҡайылығы билдәләгән билдәр алдан тарихи ҡабаттан байҡап отырғанда шул нәмәгә иғтибар иттем. Беренсе номерҙарынан онуп, балаларҙың шиғырҙарын бата башлағандар, һүрәттәрен бата башлағандар. Ана шул үҫмерҙәрҙең ижадын
көтермелеп қанаттандыру юнәлешендә шул йолаганы аманат бер вакытта пионер, бер вакытта ла хыян итмен һәм шул юлга әле көндә тугры кала. Елдан-ел менә шундай конкурслар үткәрелә килә безнең журналыбызда. Һәм рәхмәт менә бу Нафия Мустаевнаға, Закарсанашка, улар Айрус Айфа Мустаевна күтәреп алдылар безнең şu tradisyon konkursumuzda, şiiriyat konkursun, ses mesele konkursun. Hem o bizim klasikimiz, büyük şairimiz, halkımızın ataklı oğlu Mustafa Safaoğlu'nun 100 yıllığına bağışlap 2 yıl retten bara hem buna bu yıl biziminin birincisi etabın tamamlanıp hem bir vakitte 50 vakitte var ikisi etabı başlanıp gitti 30. yıldan devam etsek hem uşulaytıp 30. yılın adağında Musa Kerim'in 100 yıl doğan günlerde mütevelin kirep, yılından birengay tamamladığı idare bize birlikte şulay Musa Kerim ismindeki futboldan da Musa Kerim'le birlikte hem kile yılda şu vakitlarda ikisinin üstünde müsaadele görgen sektörde bulayım. Hem hürmetli bağlar, bizim her edebiyatimizin, jurnalistikamızın kilesegi yılgan tip yoluna getiren bizde. Çünkü bugün günde sınavda çok hükümler telefonlarga mağlup ettiğinde mağlup kanmak hizmetçi doğru kaladı. Bana tugul yalnızdan ganatır. Bu icratta iteğe hem avdım icratta'ga melek bir hedin aragında bizim şiir yüzler, proza yüzler gelen tugul yaş karaslarımızda var. Yani makaleler usular. Şunun için bugün günde o şu zalda hedin bargıdılar grubu kısalttık. Hedin tutuşlarımızda atasıları geldi. Hem gelecekte hedin minen Allah bir birgeler amanatla icraat ettirgen nasip bulur diyen dilekte kalan. Rahmet. Sizga dostlar deb indasham, chunki bizni kitobga, shi'rga, hiyu birlashtiran. Bugun bik motor bayram. Boshqirdistonning turli rayonlaridan kelgan o'quvchilarga bu kun ijod bayrami, ko'ngil bayrami bo'lib esda qolsin. Bugun bunda ijod ko'piri qalına, yazıcıların iş bulunma. Amanat jurnalının oşu kiseni ütkərüü. Bunların hatağıla meni uylandıra, çünkü yazıcılar, köp yazıcılar tev başlap birinci eserlerin oşu jurnalda baktırırlar. Buna okusular en tevgi şiirlerin, hikayelerin oşu jurnalda okuyanlar. Edebiyatka tevgi alımların yahanlar. Buna o jurnalda oşulay yok. Bana bugünkü Mustafa Kerim'den ikisinin birge koşuluğu, birge alıp barığı bu bir ehemmiyetke iyi tutmuyor. Bana bunda elbette baytak benim eserlerde şunda povestler, bunda zengin ruh hikayetleri, Kukse ormanında Hunarsı yazmaları, hem başkalar hikayeler o şu jurnalda ben baktırıp şularda dertlenmeden okuslardan heybet fikirlerini işitmem, belki benim icadım bu tikimi götürülüp de gitmesini. Çünkü bu tevgi, te'sirat, tevgi etilgen, hidden iştilgen tevgi şunday dertlendir, o hidleri o yalısısın bitmiyor. İsteyene bir de 10 yaş bulganda Peynir jurnalı dünya tuğan, hem şunda okuğa şiirlerini okuyusken, adak şunda işleger, özünün eserlerini de yazgan. Şundan şimdi buna bugünkü Amanat jurnalı, Peynir jurnalının devamı, bu işte devam ete. Amanat kilesekke Mustafa Kerim'de bizim olu ediplerden amanatın kilesekke devam ete. Buna şunday beylenişler hakkında ilerletileceğim. Herge bu işte birisinden amanat jurnalına bir zor uğuşlar dileyim. Çünkü iş devam ete. Bu yılda 100 yıllıkta iş barasak. Beralım
almanı işe bulayım. Bir almanı işe bulayım. Bir bedi üsünü bir bedulayım. Hüylegen ey hüylegen, işitmegen kişi bulayık. Bir bedi üsünü bir bedulayık. Bir bedi üsünü bir bedulayık. Bir bedi üsünü kaderim bilayık. Aferin. Bir sorun. Bizim fondan Компьютер. Sözlerge şöyle mutlaka bir fondan mulaka planşet iki sınıfta. Planşet buna mulaka. Bu soruda ilk kitap bana mulaka. Tamam efendim. Terus kita Ay güzel makrometrler bizim bir vakitte yaş habersizde bunun için bir uçakta faydalanıp o yaşanan sarpan datası kitapçıdır. Buna indi her çok yıllar ünlü yaş habersizler, yaş şakirtlerin, yaş sözlerdir, yaşan dürüye etti artık yaş habersizlerden bağdatlara geldi. Bunların çok tarih edetinin aramızda asıl zamanında Mustafa Kerim Yılmaz uçup çıkıp kalem sarılap amanatta edebiyat kurulda Doğu Balkanlılar sayı terinde bana en güzel sarılda muayyin artadan da bizim icatından bizi kuandırır ki bulayı ver. Hem de Norman Ağay'ın Sultan Kağan'a yazılan özünün yıllarını tavsiye ediyorlar. Allah değil mi? Karena sayılarla ataklardan kumadan satılma. Onda oylap olan yapmış diyen Raman Batı. Mertem adasıyla reklamları, aykas belgeler, para tabir. Mustafa Kerim ismindagi fond zo'r rahmat davr taqdirning Mustafa'ga shu xizmat edenlerine o'zlarining prizlarini bildirdi. Buna mudofaa elektron kitap. Amra asakar mesela Mustafa'nın tahririyle Naşır kızı terbiyeleyen hadidin ama hesap yazdırıp, uyuşturup durgan onun kızı Kalaramır'da kalı dönüp böyle bağlar bir tutemlik.
Менә бу минең айланма әсәрләрнең 11-нче тоны. Монда бик күп язучылар турында, о шигырьләр турында, Мустай агайга турында монда язылган бик күп. Менә уларның һәр язучы турында булган әсәрләре бар. Монда әсәрләр язганнар, басан язганнар. Уларның менә бергә уйлар китеп язганнар. Bravo, tabiat, sekarang sekarang mereka ukra, mereka ada usaha kurang, ukra Allah, ya, jangan salah. Şuraya Mustafa Kerim bizim telefon. Özel prizin burada bakın kurs kağıt var buna. Efendim sayın mükerrek isimler dinle. Maktabi de hem planşet. Görgen şeyler bundan yapmak, biraz kireyle baktan önce çok görgen şeyler. Bana bu Allah yapmadı, ihlaslık kılan benim onun bana bu yayından var. Var her türlü taktiği kaybat bırakın taktik takılır. Bu adam bahar, Avrupa Kuli selamet. Onda şöyle yapılan onların sıkı, onda yanlışlar kurağında, kurağında icadi partilerin tarihinde. Başka nelerde var başka? Bu yanlışlar kurağında Bunlardan şuna azamat kala etaplarla Efendim sayın isimden hem şuna planşet. әйтә торган фикерем бар иде. Кызык кына укучылар мәктәпкә килгән вакытта, гимназиягә укырга килгән вакытта дәреслектәре белән бергә Аман журналында көн һайын алып киләләр. Чөнки улар аны тәнәфестә укыйлар, яратып. Шуның
Без уны улар үҙе укыйлар да, һунан шуңа материалдар буенча әңгәмәләшәләр, бәхәсләшәләр, рәхәтләнеп көлеместәрен укып ял итеп алабыз. Аманат журналына зур рәхмәт, тагы ла бай хикмәтлерәк, кызыграк журнал сыгаруыгызды теләйм. Аманат ул ысынлап та канат куюсы, киләсәккә юл асусы. Аманат менән һеҙ әгәр дуҫ булһағыҙ, һеҙҙең киләсәгегеҙ яҡты, тормошығыҙ аяҙ булыр. Бынан тигән китаптар авторы һәм башҡа төрлө ниндәй өлкәлә эшләһәгеҙ ҙә, һеҙ һәр ваҡыт аманаттан юл алыуығыҙҙы онотмаһағыҙ. Ҙур рәхмәт.